none turi itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020. Ku itariki nk'iyi ya 13 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1925 nibwo havutse Kanjogera w'Abongereza, umugore umwe rukumbi waciye agahigo ko kuba minisitiri w'intebe w'Abongereza kuva ubwami bwabo bwabaho, Margaret Thatcher. Utamwumva ngo yari umugore kuko yacecekesheje isi y'icyo gihe, yaravugaga ku mayombi wabishaka utabishaka, bize kugeraho bamwita Iron Lady. Iron ni icyuma, Lady ni umudamu, ubwo bifatanye wumve icyo yari ari cyo. Uyu yayoboye imyaka 11 kuva tariki ya 4 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 1979 kugeza tariki ya 28 z'ukwa 11 mwaka wa 1990 ahagarariye ishyaka Conservative Party. Uyu mudamu abandi bitaga igishegabo yigeze kuvuga ijambo abanyapolitike bakunda gusubiramo none ati: ntekereza ko turi kujya mu bihe aho abana n'abakuru benshi bahawe kuvuga bati mfite ikibazo, leta ntigomba kugikemura. Mfite ikibazo, nta kazi ka leta kucyumva, ntaho mfiteho kuba, leta ntigomba kumpa inzu. Ubwo bagafata ibibazo byose bakabyegeka kuri leta. Leta ninde? Ibintu nk'ibyo ntibibaho. Habaho umuntu ku giti cye, umugabo, umugore n'umuryango. Nta leta yakora icyo ari cyo cyose keretse binyuze mu bantu. Abantu bakirebaho mbere, leta ikaza nyuma. Dufite inshingano zo kwitunga no gutunga abaturanyi. Ubwo yashakaga kuvuga kwigira, ingingo twese tuzi ariko yananiye Abanyafurika kuko n'ubu tugishingira ku bazungu. Utekereza iki ku mbaraga z'abagore muri politike? Ibindi reka tuzahure mu kiganiro amateka y'amateka kinyura kuri YouTube channel yitwa Nyumva. Nitwa Impano Marius. Nyumva _rw. Ntukicwe n'irungu.